Oke uvanga te ngai ta whakatapu tau keu wha whaket me wharen. Ka pauku ke whiawhia ngai mea konu ke mamata e video koe ni. Pa ke subscribe ke tau channel. Ko i he tokon pe ia ke tau prokarama. Pa ke tohi mai. Tohi mai he tau channel hawhehu. I pete ke tohi mai ke maafu.palu@gmail.com. Hawhehu i koe ke whanga tari atuen. Ke whiawi ni nai whai mai he toa pe koe toa whai whakau i Nusila. Ki he conversion therapy ban bill. Aia kune pehe koe lao koe ni kua si harea i he wharearea koe o Nusila pe kua si lautu o taha. Toi nono lautu o wa. Kune whakaamu ke maue ai koe haha tau lau ki he conversion therapy ban bill i Nusila. Koe pengai mea lai ko whaamu ke lau e. Koe ulua ki koe conversion therapy ban bill kono uhinga koe lawe nia ke ta ofi aki. Hatoe whainga, pe ko hatoe whaunga. Pe ha whahinga whare i te tau wala whai. Ke ririu aki ai mo ui ahataha whakasotoma. Kono uhinga e. O kui koe conversion koe hui koe whakaukau koe e conversion to kua koe tau hanga o ririu. Mea banga koe conversion ia koe fu ilea ia tau tolu kau Christiane. Ka kuna hanga ngau e aki. He ku hanga e fu ilao koe ni ki he ngāu e koe tau whai i he siasi, ko hono ririu, ko hono convert, ko hono whakatomalai. E whai ngā ngahala koe ni o kau e whakasotoma, pa ko uhinga e na honga ngāu e ake fu i lea ai i he lao koe ni, ko he koe na whakaamu, ke ta ofitu a ka whai ngā ngāu e te tau toi whai, ke whakafoki ake, ai whakasotoma. Ai koe ni uhinga, koe whai ngā lao koe ni a conversion therapy ban bill, ko hono uhinga, ke ne hanga o whokotu, tokua, o ku whakanatula e whakasoto mai, o ta tau pēia ma tau whahinga mea, o tau whiri ki ai whakai natula, o koe ke tau lawa e ke ririu tokua, pa o koe ke to tonu e ke tau toi whainga, ke whai ha ririu. Pe gai ngatai, o koe peke atoi whie mao ia, ke toi whaha whainga, ke ririu hakakai whakasoto. Ka ngai o lau, o ku hanga e fu iria conversion ki he tau ngāwe kon whai he siasi, ko he ko tau tolu to hanga whakatafoki kakai me he angara. Ko hare wai lau e Tohitapu. Te tau noa lagi koe lau koe e Tohitapu ke whakasoto ma o ikai ke whakai natulai. Whenga lau ea koe ni ke lau tokua o os whakai natula pe whakasoto mai pa koe ke te whie mau e ke whahari riu ki ai. Me tau pe mono whaere ia koe tangata pe whaere i koe koe whiwhine tapu mo koe. Whaere pe tō tahi whakasotoma, o kai te toi iaha to tonu e hata, ke ne hanga e riu. Ka mai toi tapu ke te tau tolu, koe whakasotoma o tae whakae natula. Ano ke lau ka paula kai loma vai ua giwes, ua no, mo ua fitu, koe kakai whewhinena nau tuku, ai whai whakae natula, ka nau hiki ki he anga makehe mo natula. Aia, koe whakakai whakasotoma, tuku e whai whakae natula koe ai whewhine ki he tangata. Kai hiki ki he anga o ku make moe natula. E ngā taiko ke kai tangata, na nauri aki ai whai ki he whewhine aia o ku whaka e natula. Sio? Aia kono mō ni, ku hanga he lau ea koe ni, whakotu e fu i whakakau, tene whakawhepaki e ia mea koe rau kia Tohitapu. Aia kono mō ni o na kai, koe uhinga whakakau e lau koe ni, kene hanga whakawhepaki. Ai mō ni whakatohitapu, koe whakasoto maa. Lesbian, homosexuality, it is not natural. You are not born that way. You are made to believe that you were born that way, but you were not born that way. See? You can be changed. But this conversion ban, therapy ban bill is meant to prevent any attempt by anybody, including us Christian ministers who preach the gospel that can convert people like you. You know, this is an attempt to prevent us from continuing to do anything like that. Onoa, o kulava peke ririu ai tonga mo ue kone whakasotoma. Kai hanga he lau e koe ni o katari o ta ofitu hatau te whenga ke ririu ai mo ui e kakai whakasotoma. Ke wesi mahina o pito he ni o Rakurindova he ono wesi wa ke tātana ngā waki e tangata koko Israel Folau e upehe lau para o nā tuku ke kākā i ki maudolu e hataha
So kaka i tau tole ahani tala mai ko yang halai ko whakauka pa ona ea tau a taimi ku kaka i ki tau tole heu i kai ha whe awa ki ha lotu ai tori ha tono uno ha mo ui whakapere pere ha whai whakasotoma ha kai ha manu ha whaakona ha kape ha whai whakamalohi te ne mau tofia i he pureanga o he otua. Kaka i tau tole ahani tala mai toko saibe whakasotoma ia e tokua e lao pia ke ne mau ki mau tofi o tau si whatawanga pia tau paula i kai. Kai kia taha ia. Ka tau pia whakasoto mai mo e aua ki, mo e tono unoho, mo e kai haa, mo e kape. Kai kia mau tofi e taha pehe, pure anga o tua. Ka tau mai paula e whakawehoko te talano. Pea na e pehe homo ni ihi. Ai ko ne wingani ke kakai koe he kai ngalotu koe na nau lotu he kisasi korinto. Ka na mo fufulu ki moto, na mo whakaului ki moto, na mo ngahui koe kau kai kuanga tono. I he huafa o e ko Sisu Kraisi pa aki alau maari. Aia, na lawa peke fufulu ki nau tolo he ta Sisu. Na lawa peke ririu ki nau tolo. Na lawa peke hanga he ko Sisu Kraisi o ngahui ki nau tolo koe kauanga tono. Ka pau e tari conversion therapy ban bill kono uhinga ke tau te lawa ki tau tolu malanga e gospeli te tau mo ua ki tau tolu e tau malanga e gospeli ke ni koe ni whasoto mātaran e lawa ke ririu e nau mo ui ai whi mau e ke nau whato malanga whakasi rewa kono ta ofi au pitoi ni hano toi malanga aki ai kovi whasoto ma aia hanga he lawa koe ni o whakotu whawhepaki ai ngau e siasi. Kono uhinga peo ko hanga rau ngau ake fu rea conversion ai. E ko whenga lau koe ni ke whawhepaki e tau ngau e ko he siasi. Ko hui, o mana e longo tai pe kau meto koe nei nusila ia he te kai ke ai lau koe ni. Nau tala to koe te nau nofo pe he siasi o tau. E ko whampe ke mo moto mo ke nofo he siasi meto tisi na mo nofo tari ke whahano tau e whasoto. Mo stonu mo mawahe mo toke uloi e ka whewhekau ia. E nau tau e nau tolo. Ko mao e nau se ni te na toi nau fo i maa, mao aha nau whanki langi, whanki kakala. Whainga tae ke nau, te tu na tolo tau i whanga e hau e ni ma koe wha e ni hanga whawhanga ki nau tolo. Ko rea koe kau pāra. Ka kopana nau longo tai behe, wano e tari lau koe ni. Koe longo tai au pito ia, hato e whenga aha taha. Wange koe lau koe whini motua nuku nuku. Koe keres e men puhi ia, hato e whenga ha taha ke rea ke whasoto ma. Kon moni e, kau helo peo ato nai, te nau kei rea ke whakasotoma. Koe hui, he ka pau e iko ke hano awe ki tau tolu ai, tuku piri sone, ko hiko tanga mau e lao koe ni, he tau rea ke whakasotoma, e lawa ke ririu ki nau tolu he gospeli, ton peke pehe. Tau muimuia he hala koe nei fō, he tau eiki, hala nei fō ka apostolo. Koe hui, koe ke tau tai whakapapa ki tau tolu ke pure anga. Kau tau whai e ki tau tolu ngāwe ai otua. Pakaha oi pura anga ke awe ki tau tolu whakahu ko hui ka mea koe, pa tau wofi e maari e pe. Koe hanga pe ia, koe hanga ia whare i ko whai ke te tau tolu ai kau karisi. Koe ia, ki mo tolu ko mo ngau he ngai whitu ko ta awhia mea koe ni, ko tari e lao koe ni, pakatari ni nusila. Mo teu ki mo tolu ko whai whikau ko mo ke tu ke tau kawe, ai kowe whakasotoma, teu ke nof prison, teu ke more ho mo ngawe, teu ke more whangi monu ia ko mo pehe e ala mau he ngawe koe ni, e tuo mo kore ka te koe. Whakaroto toa i mua e kau Christian ko tō peu nau kei tu ke marangai. Gospeli e ko Sisu Kraisi. Ke nau tu ka iwi tau kawe e mo oni e wholofora. Lau veke ririu ki mau tolu ko tō pe e gospeli o kau e kau whakasotoma. E Sisu Kraisi ko alo ko mo whamu ui. Amen. Ai ko lau ko pau ke whiwhia he mea koni ke mamata he tau programa. Pa ke subscribe mai. Ko whamalo atu mo mea mai. Ko whanate mo tolu ko tō pe mo mea tua whatu.